Amagoro bengi omwancho murigere rwegetaseni kya Ndizi TV nabo bwansu mu gusingo gena litwara oli abere litwara kigima nabo kwabere gokwego kya asemiro birionsi eritwara rero ekirode ne litkoria Jumapili tariki 21 cyo mutenyi ogatano na gatatu omwaka bw'ekibu 2022 nyarabuna elneri tukobono gusene chingaki obumobwa Azimio la Umoja wa Kenya kurawa na Raila Amolo Odinga abaire goikari tkoria angyo eriogo chiago ikya ekina kyabo ibosibwe kigambero yo kwamereria amachibu yobochore bonene anena sekirgo kyoburai obonene bwense chinga kiboigo abana siasa bagenderete koboriwa kwene kya munangwanchirana abare na machibu yobochore bonene bumako yega erio kwene kya omorembe imense ya Kenya chinga kingekero cyara gose yaragira Ensa Eyemo yabona mugoroba ekerongo kwarigania semesa ya Amayia erio komanyana ya kwariganeretie asenchira ere yobwekiranu nyora nabo kugendera gutobwati asensemere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital, YouTube tonyore wetera Ndizi TV News na bogo tweet wetera @Ndizi TV News baigo asensemeria ye website tonyore wetera www.ndizitv.or.ke erio tugendere gusangana ya mangire terane Everline Osero uritokubatira nere kwene kya awekera asenseme imanyererio nigakoro kwa Auta kabane ndo ikomoerio. Amayia Ensa Eyemo ningo kwariganite chake korwase county ya Kisii agwase Amayia Eyemo korwase kenyoro kya Kenyerere yogotoka Sameta yasabire serikali nabaiga abasamaria bayawesani gati nakobakonya erio korusia omubere b'umusibati Eyemo oyobeteka gusiro bugimo bwaye kara sense ya Saudi Arabia asibaganire gokonywa erio ikyo mubere yo imense ya Kenya erio komoenia muri kyoito Josephat Amisi na twariganire tyorobotero asenchira yobwikiranu abamenyi ibekenyero gya Kenyerere ime ya Sameto nigo bali no moichano no gukumia konene magega ya barabu kuganya umubere bw'umwancho obo nyagosira na umibarongo isabo konyarete ko bagagosiriria obugima bwaye asense ya Saudi Arabia konyara ko bogutaika asense ya Kenya no nyamaga ya barabu gotebigwa ngomobero yo nigo oringe nyara ko bagoika asense ya Kenya ewiki nyara ko bagigweta bakayanda Saudi Arabia koigeria bana rene on no avere cruz Saudi Arabia abo matfayo no vitu kura wita December bakayege kale moja akwa na bana enzi bio magana muyeto no tenga bana ngabana nkwana bara akwa na bana abana waitana kama mamu babo biya ono angire tege katarasta ono robot ngana tege ono ku ono brutalesita wanye weekend mazina wale ripoti isi mjikalima ejia bachen kia itika yuka mwiso wana tukatea yuwanga Naomi no obeki membasi aja Kenya ntu agenda weka bosumu na tukatenga ya kuraganyika kubatekana nangna biara nyagosira Naomi ibarongo yo nyarete ko bagakurwa ense ya Kenya guchi Saudi Arabia omwako nyara ko bagogweto mutenyo December nigo anyara ko bagagusira ubugima bwaye tariki 5 na wikera boniga branyora lichibuli abene eliri ko baenekeria nga omobero yo onyagosira no nyara ko bagogoikaga iga asengencho ya ogotinde kwa namno mwana twa China olengo mwana bw'omonto akabana nkumeti nantiketa bana kakengo sawe sarakali amona tara muligere liga na masana maroraiga ntabo mwana no chiro ntikire gaki monkonya gaki egara bana basome sukuru munandigere tiga kakimba basakutuye bagaki abungare so wanta kuna mwachirega mama gaki abantu abaja gaki mama ngera ligocha egere go sabantu ban simpatimoke nonye magiga ye family yo konyara koba gegotuka elinde nyare koba gekonyora oboene bwa basebore gwikera aboniga nigo bagoteba bali gesunteime igekogera mbaranyara koba bakwenekeriwa lituko omobere oyo obwenete gwikiwa asense ya Kenya twaganyira mana na twamyakamya kene ndugo yana wetana kama tugaita twaganiri obokonye no serikali yo matianya soine atakonya singi yo mwana uju mundo kare mumpo abo twatemera twanyarire
twagayira omubere otobori one tole bisondeine nonya nabo abamate bange mono nigo banyareko bagusaba serikali inyareko bagekoenekia inga yabwateranire gwetera ase embassy ya Kenya na iri ya Saudi Arabia koenekia buna omubere yo onyareko bagoikiwa ase ense ya Kenya elinde bono emeroberio yokomwenia enyareko bagekogenderera serikali enko nyumubere ika igoro ikira nyoboke abana banyurireri cyano bari school abarombaga ni bayira ne school tamali tangoro kumachorka nicyo mu muroma none naumi amaso agatakuru agachigotolike ona tiekiro kweregira ale bona mtuko atiki kura ka tware gusaba matoko linda ikegaiga ina ntuisa nekenga okure tuamarolibe ali nankiturale ni ya sama rida brasha tandi igongwae matulitiwe kenyurekeiga bokongo bwa tonyarete kuru wikiri yaeta twakire batama korone segia ngoyo konyaro miroyo twasinyurwe toto gosaba nguna abantu be media muto assist na bana bara ibanda banene ba matiangi baba bachumbe baito era batokonyo mubiro konyirushya ari America na satande so bito ngenjonga to kunyara ko rushumiro mata ari sokara America Gobana marai birobieta manane ba matengo to bwatsie era murobire nyara kwikira yama eke nakio ekerero kienga ya nyagusira Naomi nga serikali nyara ko bekwere gitambukiro kia bene anene gwetera ase ewizara elie chinse chisiko nyara ko bagekwene kinga omubero nyagusira Naomi nyara ko bagokoretwa ase enga yabo kuripotera Ndizi TV kure county ya Kisii liderana Josephat Amisi Miamono murikeito Josephat Amisi asorba tururekiran kuru ase county ya Kisii ekerebono kuru kwegena buna abantu mbachewe sokya irigo konya eyamateye bige kurusyo mubere bwo mwana obo kuru ase ya Saudi Arabia na koyoenia ase enkayabo ase chinsemo cha sameta togotkana nayo nigo abaraibo mobwa azimio la umoja one Kenya abateruna obochori obonene tibura era imeyense ya Kenya na nina sibateruna ndio baguchia kubwaterana koenekya buna oboende bwarokanire asomo Kenya yani gagocha magiga yobochori anena sekirgo kyobo governor goteneni wase county ya Mombasa na boigo Kakamega na boigo ase chi constituency nye asense meria ya Kitui na boigo West Pokot ukwana chinga kibekira naso muyiga bwa masabo asense mo ya Donholm mime county ya Nairobi omurai bo Raila Odinga nigateba buna omurembe togo cha koenekwa imense ya Kenya goika aba Kenya bonsi babere bakonyora guseba babere bakonyora oboine bwabo. This general election is not over, because what is happening in Mombasa, in Kakamega, and the 4 constituencies in West Pokot and Kitui clearly tells Kenyans, and it has never happened before. I've actually run for election many times in our country. I've never seen a situation where the body charged with the responsibility of conducting a general election ends up shortchanging the whole country. Huwezi ukatarajia wabunge wataapishwa ikiwa iko sehemu ya Kenya umezuilia kupata mjumbe. Sauti yao lazima iwe ndani ya bunge wakifanya kuapishwa, wakifanya kuchaguana. Pia kwa Council of Governors. There will be no reconciliation, there will be no peace, there will be no justice until truth is known. And truth is going to be known because we already know it ourselves, and we are going to show it wide and open starting tomorrow. Umurayo manene bwensomo chore Dr. William Samoei Ruto nigabeire ga kuria ira yo guchoikirania amagendro imeyense ya Kenya chinga kyara cha kebeno bokoreri bwaye ase serikali na umurayo gatano imeyense ya Kenya ukwana chinga kibekirana ase umuyega bwo wa kambi ya mono komubungo mochore bwensemo ya Githunguri yo gutoka ase county ya Kiambu gadoni wa Mchomba ni goboigo abaga kubakirambia mono anena bamenyikoro ase Orogongo rwa Mount Kenya ase musira ko yereke bunonyori robobwi na tauna tago chikobaiba ase serikali yaye. Sisi tuliopata nafasi ya uongozi hatutawaangusha. Tutahakikisha ya kwamba kiwango hiki kipya itakuwa ni kiwango ambayo tutatumia
kupeleka taifa letu katika kiwango cha juu zaidi kwa mambo yote ya maendeleo, ya umoja, ya ushirikiano na ya kupeleka taifa letu le Kenya mbele. I truly appreciate that the people of Mount Kenya have taken me as one of their sons. They've stood by me through thick and thin, and they have changed the politics of our country and buried ethnicity in the governance of Kenya. Mimi nawashukuru sana. And I promise I will not let you down, and I will not let the people of Kenya down. We have the broadest mandate from the widest support base of the Republic of Kenya. Hakuna sehemu ya Kenya ambayo itawachwa nyuma katika uongozi wa serikali ya taifa letu la Kenya. Mugavana Mochore we county ya Narok Patrick Ole Ntutu nigateruna nigarache kubwaterana n'aba MCA kurwase chi ward chonsi me county ya Narok elyo kwenekia amagendero ase county ya Narok eniga yakwa nachinga kyabaga kumerana n'aba MCA kurwase nseme yobunenchiremo yokubeka emirobiryo osyobogotianiwa kwabo ekero gosibosbogotianiwa kwabo eikegocha chinga kyechiboigo Ole Ntutu nigabaga kumuboria omwamereryo ye Muitalel Ole Kenta kobeka nsemo amanganari arache turubania obwa matobia egati yabo na kwenekia bunanko bwaterana bare elyo gokorera omwananchi be county ya Narok amagendero. Call upon my worthy competitor Mheshimiwa Ole Kenta to come along and bring the ideas that he had. Now that I have been elected, I will welcome him to my team so that we can sit down with him, and the agendas, the ideas that he has, we can now combine with mine and reconcile with it so that we can move together. All the MCAs have agreed to support me as their governor fully, so that when we take over from Thursday, we will now be able to work together, closely together, so that in the next 100 days we can see what we can do as the leadership of Narok County. Yale tuliweza kujadili na kuweka mwangaza zaidi ni zile hela za kuelekea wadi, that is a ward development fund, na Mheshimiwa Governor aliweza kukubali, na tena alikuwa amesema akiwa msururu wa siasa na akakubali bado leo na atatimiza. Mugavana Mochore we county ya Kilifi Gideon Mungaro nigo tukorera baga kumera na naba onchoreria korwa senseme yo na kwanira igoro yemerubire babenta kobeka yoko eneki abunango kinyabare sector yo bonchorere me county ya Kilifi na nene koleta amagendero ase county yo kupoteza. Hata kama sijaapishwa, tumesema tuanze kuzungumza na kwanza kuwashukuru kwa sababu hao kwa mbali ya kwa wafanya biashara pia ni wapigaji kura. Kwa hivyo niliwashukuru kwa kazi ile nzuri iliyofanyika Malindi, na tumeanza kuongea mikakati ya kufufua uchumi wa Malindi hii. So hii mikutano ya wafanyabiashara itakuwa mingi, si Malindi peke yake, itakuwa watu wa Kilifi, watu wa Mtwapa, tutakuwa na kongamano la wafanyabiashara watu wa county. Lakini tumeanza tu na hii moja, na kwa sababu wale wafanyabiashara wengine hasa wa mahoteli hapa wako pia ambao wanamiliki hoteli, lakini hivi karibuni pia tutakuwa na wale wa kigeni, wawekezaji wa kigeni, kwa sababu tunajua kabla tutangamane na grupu zote tunataka kusikia kila sehemu ya wafanyabiashara yale yanayowakumba, maoni yao, alafu baadaye tutakuwa na kongamano la pamoja ili kuweza kujadili mwelekeo wa kaunti yetu. Abara ikorwa se chikanisa che Yanklikan nigo baganiria bana siasa abo babet bawesoke na kurwanira ebirogo awabyo burai asoba chori abonene bwo mwako yega wanchirana na machibu yobo chori go kwana chinga kecho ni watabnene nchira yemo yoko enekia omorembe mense ya Kenya oyo babeire bagusabira asege kegetambe asebaganya barai bali babeire bagochorwa kweneke bunankwe soke bale gusengwero bale na gokorera omwana inchi emeremo buna ebwererete. Ilikuwa ni ombi letu kuwa na uchaguzi wa amani. Hatutaki kurudi kwa siasa. Tukaombea wale ambao wamechaguliwa waendelee na kutufanyia kazi. Kwa hivyo ombi langu kwa watu wote, viongozi wote, hasa wapiga dawa wale katika serikalini,
tafadhali mkubali Kenya yetu ikae kama kongamano tukitumia demokrasia. Umugavana bw'omochore bwe county ya Nyamira Amos Kimwomi Nyaribo nigaganirie okubwaterana kwa barayi bonse kurwase county ya Nyamira eri okoreta magendero ase county ya Nyaribo yore nko mukonyi bw'omugavana bwe county ya Nyamira oyebaigo obeire na omugavana ntenenera magega gusira kwayo yokabeire omugavana bwe county ya Nyamira John Obiero Nyagarama nigo abeire gose atebire buna nigo yariganetie ochiagokora emirimo yaye bwikiranu ase county ya Nyamira no kitwara se county ya Nyamira job manki na tuwariganiriti orobotru abene igoro umuganoye Amos Kimwomi Nyaribo kurwa chinga kyabetega gochoro buna omokonyi bw'omugavana wikachinga kyechiga abeire gakuba omugavana omochore ase county ya Nyamira. County emerongo enena isano nemo county ya Nyamira nigo eonchokana inene chi county chia Bomet Homa Bay Kisii na Kericho asebwate abakichikura gwetani chimisato elibu na abamenyi gwetani chimisano nemo elibu. Been in Hobbit, you have done our work which no man has ever done, ever short this period of time. Kera oyomo asobogima nabwate omuganoye ntochikomolekera omugano bw'omugavana omochore gwe county ya Nyamira Amos Kimwomi Nyaribo buna akinire mbakaka bw'omugavana gwe county eyo. Nigo aiboletwe nagokinigwa asensemo ya magwagwa egotoka ase bunge ya Notmogirango ime county ya Nyamira. Amos na Emily, thank you for joining us today. Omusike Nyaribo okolire emirimo y'obwa accountant nagotenenera ebirogo ao ime serikali n'ebyombe bitali ebya serikali omwaka bwekiri bubere na isano na ibere nari aswete asensemo ya siasa korende akabu asekimina nogyokoli gy'obubunge bw'ebunge ya Notmogirango. Nyaribo takwete moyo ase siasa korende nabete omokonyi bw'omugavana omutangani gwe county ya Nyamira John Nyagarama aso mwaka bwekiri bubere na 13 aseba bwete obocholi obwo ase chikura chinyinge. Reported in local poultry production. Meat inspection has been enhanced to ensure that there is safe meat for consumption in the county. Maega yokora county ya Nyamira ase myaka 5 na iretege tambokero gyokoli gyekero ky'obugavana aso mwaka bwekiri bubere na 15 na ibere engana aonjorete ebirengereryo chinga kichokobeka amasakara nagotigara koba omokonyi bw'omugavana omutangani John Nyagarama. Korende akaira libaga lyoyo kabeire omugavana omutangani Nyagosira John Nyagarama omwaka bwekiri bubere n'emerongo ebere. My government will employ strategies aimed at fighting corruption so as to make Nyamira a true corrupt-free zone. We will be zero tolerance to corruption. Ekero abetega gochorwa natwarete chinga kichinkongu aseng'encho gotaiwanana n'abateneneri b'echi ward ime county ya Nyamira anene mono ekero gyechinga kichochora omokonyi oye Dr. James Gesami. Nigo anganyete korwase kiama kia ANC ekugekora una Musalia Mudavadi chinga kibatwale tokobwaterana na Kenya Kwanza agaswa ekiama kia UPA asare omoteneneri bwe kiama ekyo imiyense ito ya Kenya. Chama UPA chama turapage inyerie kogenda state house konyole
UPA. Inclusivity. In order to have all the members of the Nyamira participating in community events, as the government intend to, number one, establish an inclusive government that represents all clans, religions, races, gender, and all minority. Asobochori obonene bw'omwaka oyo nigo abwete abamereri abange abo bari kurwanirira ekiro ky'obugabana na kuba omugabana omuchore bwe kaunti ya Nyamira. Wakati ya kura imeisha, na kama tulivyosema huko nyuma, waache hiyo maneno, ufikirie watu yetu na vile tutainua maisha yao. Mimi kama gavana na waalika wote, baada tukiwa tumepumzika, tukiwa inaugurated, taketi chini pamoja. Bono nigo abwate emeremo emenene yoko bakorera abamenyi be kaunti ya Nyamira amagenderero na goikirania chira abalierete. Ikazi kwa vijana yetu, hiyo pia tutaiangalia na makini. Masomo ya watu yetu, watoto kutoka nursery mpaka polytechnics tutamulika. Hospitali tutamulika kabisa, kwa sababu watu wasipokuwa na afya hawezi kuwa productive. Kurwase kaunti ya Nyamira, Ginko reporteri ya Ndizi TV, Job Maangi. Mbia mono muriketo Job Mangi asorbo tururu ikiran kurwase kaunti ya Nyamira kubwatkana nomo gavana omochore bwe kaunti yo omoske Amos Kimo Minyaribo oyo bono barach kubwatrana nomo konyo ye Dr. James Ondicho Gesami eriokora kaunti ya Nyamira ase myaka 5 eribosyo onyabagucha gutianirwa erio gochako bokoreribwa babene ase kaunti ya Nyamira togotkana nayo nigo obomo bwa Azimio la Umoja wa Kenya koragwa nomurai bwo obomo bwo Raila Amolo Odinga mono ye Martha Karua aba tebirona nigo bagucha gwika busibeke gambero kobeke kina yo kwamireria amachibu yobochore bonene bwo mwako yiga kurase kyombeke bochore ne chibebe IBC ayo abete ga kumuraria Dr. William Samuel Ruto na omurayi omochore nyorabuna Raila Odinga oberega kubori oborayi asense ya Kenya asegeka ke gose ase chintunda isano kurende tanya konyora bobui ase ebono na atebiruna obochore bwo mwako yiga nigo butarenge obwekene na boigo obwasyo kwegento bagochia kwamerera muri keito ndemo Stephen obera gutwariganiria orobot bene kurwa chinga ki Raila Odinga abeteka gukora gose chi gukwanania gose handshake no murai wense ya Kenya yo chikorwa bisi omoske urumwega Kenyatta oyu anene twaberto korabuna nigabere ga kumusira Raila Odinga kurwa chinga ki abeteka guchaka chi campaign cyo kurwanira ekerogo kyobura yobonene wense gona twafte mwarigani ndemo Stephen eritego na raya yatubwate kubwatkana no murai yobekya makya ODM Raila Odinga. God is good all the times. Asante. Raila Amolo Odinga ndiririe Tanzania segeti gia siasa imeense ya Kenya. Rikiwa studio. Raila Tibim, Agwambo Tibim, Tinga Tibim, Nundo Tialala. Maiga yobo choli bo mwaka wechiri bwibere na 15 na ibere koera nekigambirikana cheki na sobo choli obu koiroru nigo Raila Odinga nyarete kogira obo choli obu egento kererete Uhuru Muigai Kenyatta gotiani gwo murai bwense ya Kenya asentunda ya kabere gweterobo bui wekerengo kia emerongo kianda netano netato igoro yemi 98%. In full realization of the high calling I assume as President of the Republic of Kenya. I assume
as President of the Republic of Kenya, do swear that I will be faithful. Do swear that I will be faithful Chitariki ya 30 omwetenya omwetang'ani omwaka gw'ekiri 2013 Raila Odinga bosi gw'ekiri bucha abatani bayase egeti kia Uhuru Park nigetianeti buno omurai bwa wananchi People's President egento kia engete libera ria siasa imense ya Kenya. Siku ya leo ni siku ya kihistoria katika taifa letu la Kenya. Kwa mara ya Kenya, Wakenya wamechukua hatua ya kuondoa utawala ya kiimla na kidikteta ambayo inakuja kwa wizi wa kura. Emetie nyevere maiga ya Raila gutianigu chitariki 13 omwetenyo gatatu omwaka gw'ekiri 2013 asa magajo Harambee House nigesogetia muna Uhuru Kenyatta na gutwara kubwaterana kwa bene ukukwamanyekana buna handshake ya mererigu mono na bwatani ba William Samoei Ruto. There is confidence that BBI is going to pass. We know that the county of Nairobi has already started the process of consultations with the people. Mto Nile limetoka Victoria inaelekea huko Mediterranean. No force will stop it from going to the Mediterranean. Itafika wapende wasipende. Ama mnasemaje? Rege itasimama haitasimama? Itasimama haitasimama? Wawache kiburi bwana. Msituambie ni lazima. Na msituambie ya kwamba nobody can stop reggae. Kuna Mungu mbinguni na kuna wananchi hawa. Kama mambo ya hawa wananchi haiko kwa BBI, hiyo reggae itasimama. Ama mnasemaje? Tuko pamoja? Sianda tunatembea pamoja? Mnasema tutalazimishwa? Handshake nigo yakirweko kwa mono na abamanyi ba siasa obate babura nigo yaegerera omorembe imense ya Kenya. Alafu nyinyi watu wa Nairobi hapa mnanyeta ati hamutapitisha BBI. BBI sio ya kusaidia Uhuru, sio ya kusaidia Raila. Ni wewe my friend utafaidika wewe. Nonye nabo ogoncheria kweli chiko gwetera roboti rwa Building Bridges Initiative BBI rokwegerera no mobwa handshake nigo kwanyorete getiro magaike gambiro korutuguterare. Hata wakati hii harakati kubwa ilikuja hii, tunataka tubadilishe katiba, nobody can stop reggae. Lakini niliwaambia kwamba reggae itasimama kwa sababu we serve a living God. Mnaamini Mungu ama mko? Handshake nigo yarete omo bwa siasa obwa manyekana buna omo bwa Azimio. Kitaka serikali ambayo itazingatia usalama, itazingatia mambo ya maji, mambo ya ajira. Chitariki ya 20 omwetenyokane omwaka gw'ekiri 2022 nige byame 25 nekemo byachetamo na kolikiguinse no murejesta bwe byama buna Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Haya, Mheshimiwa Secretary General wa Wiper, mpigieni makofi. Alisha weka kidole. No, si kama Wiper amesign lazima uweke ile sign ya Wiper. Wiper. Hata kama wewe si wa Wiper, fanya Wiper. Raila ndigabo mwirukia bendera bwa Azimio yakerwe koko na bwatani baya seme safara ya campaign imechi county cha Kenya. DJ pana leta mchanganyiko. Nataka lero ni lero. Lero ni lero. Murega. Asante.
watu wote waelewe ya kwamba Abagusi wanasema rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya ni Raila Amolo Odinga. Sisi kama wanaazimio tunatoa ahadi ile ambayo tunahakika tutatimiza. Sawa. Kwa hivyo sisi tumesema kwanza tunataka Kenya ianze kufanya kazi, kuzalisha mali. Campaign cha Azimio niyo chaigete churikiaye asegeti gya Kasarani. Magega yobo choli bachitariki kianda omotenyo 5 na 3 mwaka bwechiri bwibere 2022 koera chikura kubaruna machibu gosoki uno monyakerogo bwa IEBC wafula Chebukati nigo William Ruto bomo bwa Kenya Kwanza araligo buno murayo mochore. Hereby declares that Ruto William Samoei elected as the president. Obo mobwa Azimio la Umoja One Kenya bukora una Raila Amolo Odinga nigo bwa mereiria machibu ayu aseba sereiri kwenda asekigambere kenene. Such blatant acts of impunity can be a threat to the security of our country. It is not up to us to decide whether Mr. Chebukati has committed an offense. We leave that determination to the appropriate authorities. For avoidance of doubt, I want to repeat that we totally and without reservations reject the presidential results announced yesterday by Mr. Chebukati. Kuripoteri Ndizi TV, Elietariane, Ndemo Steven. Mbemano murike itonde mo Stephen na sorboturure kranu korase omurai bwekyama kya ODM Raila Amolo Odinga ekarabono rire egose ritkoria mambirira be ritkoria omoeri asibarabwo ko ika igwikya ekina asekegambero yo kwamereria machibu yo bochore bonene bwo mwako yegane na seke gose asekerugo kyobura yo bonene wense wekrego mwancho murigera na kwaliganiretie ase Ensa Eyemo yabono mugoroba sencherere nkeranu ekerango wakirangambia mona sogo chora kubana nchiko ikomoerio balibonse baba kubwatira na nche kwene na awekeire na barabuni gonko bakira ngambia mono nyora na bakonda gutobwate asense mere ya Facebook Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube tonyore wetra Ndizi TV News na boko tobwate ya wetra se website yaito www.ndizitv.or.ke boigo na bogo tweet wetra @Ndizi TV News eriogendre ko bwate ya onsi na tokoretra sora senchera erengikiranu eretriane Everline Osero to kubwatra nere kwenekia awekeire asense mo imanyererio ni gakoro kwa Joshua Auta to wasagos kari chikuraga sato emunanda mangini chuko yaretra na inda sora senchera erengikiranu.